influencerica, tako je savršena. I ova! Danas ću biti kao one influencerice. Koliko ću lajkova skupiti ako se sredim kao one? Zašto ja ne izgledam kao ova Paula ili Lana? Zaki mi kosa tak tanka, usne mi uopće nisu pune. Možda trebam malo filtera. To nije niš strašno. Hej Ana, zvonila sam, ali me očito nisi čula. Hej Marija, uopće te nisam čula, sorry. Kaj radiš? Izgledaš kao da si izašla iz crtića. Pa pripremam se za selfie. Trebam izgledati savršeno na društvenim mrežama. Jesi sigurna da te ne treba nekakva prava stvarnost, ona bez filtera i kaj to zapravo znači biti savršen? Pogledaj ovu fotku. Ovo je bilo s prošlog rođendana, bez filtera izgledamo nesavršenski simpatično. I znaš, takve jedine djevojke postoje u stvarnosti. Izgleda da imamo više nefiltriranog šarma nekaj sam mislila. Pa da! Pa pogledaj ovu fotku. Tek smo smiješno ispala. Ne, pa super smo izgledali. Znaš kaj? Ja malo smanjila vrijeme na društvenim mrežama. To uspoređivanje me stvarno izluđuje. Pametna odluka, znaš, život je bolji bez filtera i uređivanja. Mi te volimo kakva jesi, znaš, u pravom životu. Hvala! Kak ti je dobar natpis. Daj ga poslikam. Da je to objavila. Hashtag budi stvarno predobro.